Allah Taala'nın aldında en kadir bakı insan kim dese, bir insandı öç algınga, bir insandı urup tepkilegенге, же болсо bir algınga insandan öç algınga küçü жетет. Бирок ошол insandı Allah üçün keçirip koydu da, meyli keçirip koyayın, Kuday üçün keçirip koyayın. De bayağı Allah üçün bayağını keçirip koyuyor bolsa, ошондой insanlar Allah'ın aldında kadir bakı var eкен biz tuğanlar. Бүгүнкү күндө bir tuğanlar hiç bir jönököy adam жок. Ар бирибиз күчтүүбүз. Az gana ele bir nese tappay turabız da bir tuğanlar. Bирөө бирдеке деп сүйлөп койсо эле даяр болуп турабыз да. Biraz sabırlı болойлу. Жол erежелери mana жолдо жүргөндө көрсөң, biraz поворот күйүп жүргөндө hiç bir insan жол бербейт. Кокус эле алдынан кире калса, аркасынан кууп алып жетип барып, аны жакалап, урушуп, тепкилешип, бычакташканга чейин видеолор чыгып атат бутондар. Чыныгы мусулман ким десе, чыныгы мусулман башка bir мусулман insanдар, анын тилиден да, колундан да амандыкта болгон insanдар ошол чыныгы мусулман дейт бутондар. Элдер менен жакшы мамиледе болойлу. Анан колубузду да bir tuğanдар, siz ve bizim kolumuzdan başka bir Müslüman insanlar ziyan tartmasın.